Este día, el Departamento de Negocio y Industria o DTI ya conducí con un MSME conference donde más de 600 participantes el ya atende. Mayoría ya atende desde la ciudad de Zamboanga, na objeto mira mejoras kila más mejora con el mga MSME na ciudad. Según con el director regional del DTI City Amina Jain, siguiendo el orden del nuevo administración para darle concentración mejora más con el mga micro, small and medium entrepreneurs o MSME. Según con Jain, incluido aquí amol asistencia para mejorar más con el producción de mga produkto ta sala na mga jutay negosyante. Bigger premium on the SME development. In fact, as I said earlier, 3 weeks ago, the new Secretary of the Department of Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez, entered into an agreement for a joint undertaking or collaboration with the Go Negosyo Center for the implementation of the Kapatid Angat sa Lahat program or Angat Lahat program. So this is a program, a private public partnership designed to improve the growth of our MSMEs in the country. And for Zamboanga City, one of the components of the Kapatid program, the Mentor Me program, will be launched here on September 14. So we'll have Go Negosyo people coming over to Zamboanga City. Según con Jain, mayoría del mga jutay negosyante numero uno problema amol falta fondo o aspeto financial para na negosyo. Cuanto según no hay habilidad adopta mga nuevo teknolohiya, ino ay kapaz producir de calidad produkto que él puede competir na otro mga negosyante. Mientras el otro según, no hay access na market. For example, their ability to change the technology or to adapt new technology as a result of lack of financing to acquire the new equipment or appropriate facilities. So that's one. Secondly, of course, is the financing. If you ask an MSME, they will always tell you, ano yung problema niyo? Our problem is lack of financing. So that is why I told you earlier, as far as the DTI is concerned, we have the Small Business Corporation here. But we also have the banks like the Land Bank of the Philippines for agribusiness, and we have the Development Bank of the Philippines for other MSMEs who would like to seek financial assistance. Según con Jain, libraw na diskriminasyon mga negosyante y produkto desde na syudad. Elo cosa según importante, amo para producir de kalidad mga produkto. Cristal Almonia, Dateline Zamboanga.